Uma unganamali yokukharisa izingane kodwa eyokunikela ikhona, uma unganamali yokuimprove impilo yeingane zakho noma yokuimprove impilo yakho, yokuthatha ingane uyise euniversity, yokuthatha ingane uyenze i-short course, yokuthatha ingane uyenzele iSyria, yokuthatha ingane uyenze i-security, yokuthatha ingane uimprove impilo yengane. Uma leyo mali ingekho kodwa eyokunikela Sunday kodwa eyokunikela during the service enkonzweni ikhona, uma unemali kodwa imali ingakuimprove wena, kodwa lokhu ya ebandleni ya enkonzweni yesontweni, uma uphelele impuphu kodwa awunayo imali yokuthenga impuphu kodwa eyokunikela ikhona, uma unemali kodwa imali ingakuimprove wena, ungabi elevated ngemali yakho. Baningi abantu abanemali kodwa imali yabo ayiba improve, ayiba yisiphambili, ayikhona ukubasiza ndawo kodwa imali yabo, kodwa imali yande ngale emabandleni. Uma ukuleso simo, you are under attack. You are under attack. Imali zakho zibanjiwe, awunikeli ngokwenhloso. Uma kunento zakho ufuna ukuyiphakamisa empilweni kungakhoni, kodwa imali yonke yenkonzweni yonikela kumfundisi, yonikela kumpostoli, yonikela kumprofeti, uma imali kuwe ingabuyi, ingakusebenzeli, ingakuyisa indawo, you are under attack. Eminye iminikelo abantu abayinikelayo emabandleni akusiki ngokwenhloso yabo. Kukhona bayikhipha iminikelo kodwa bamangala ukuthi bayikhiphe njani. Abanye baphaphama uma befika emakhaya ukuthi ngilikhiphe kanjani 1000 kodwa ngangilibekela ukuthatha ingane iuniform. Ngilikhiphe kanjani 1000 kodwa 1000 kwakumele lingiphakamise la khaya, kwakumele lenze izinto zasekhaya. You are under attack. Kuneminikelo ninenisa kuma altar kodwa uNkulunkulu akayazi. Ngoba kanibizanga mnini ngimnikele niyisa ke ebantwini kodwa uNkulunkulu angayithatha angireceive ngoba anibizonga nguye. You are under attack. Pray.